Nɔvi lɔlɔtɔwo Mawu ƒe dɔlawo kristotɔwo medo gbe na mi eye wònye dzidzɔ gã aɖe nam be míawo katã míegale du gaƒoƒo ya me eye be míase egbe hã kɔsiɖa ya ƒe enyanyui si ke aƒetɔ gbave mía nu he gatsɔ na mi be míawo katã abe yeƒe nuwɔwɔ ne la míakpɔ xɔxɔ vava si ke wòtsɔ va na mi. Vɔ egbe la, mi le gbe do gbe ɖa, míado gbe ɖa, gbedodo ɖa, xɔse ƒe gbedodo ɖa, si ke mi yɔ le English me bena the prayer of faith, the prayer of faith, xɔse ƒe gbedodo ɖa. Ame kae doa xɔse ƒe gbe ɖa? Alo ame kawoe la tem do egbe ɖa? Nyateƒe ame sia ame la gbɔ be yeate do gbe ɖa. Gake nenye be xɔse mele asiwò la, mate do gbe ɖa o. Elabe wò gbedodo ɖa anye egbedodo ɖa ko. Ke boŋ kafi nado gbe ɖa la, edze bena naxɔ Mawu dzi se, nanya be Mawu li, eye to esia me la, abe ɖeke Biblia gblɔ ne bena eɖoa teƒe ne ame siwo xɔnɛ sena lekea. Eya ta nɔvinye, xɔse ƒe gbedodo ɖa ƒe eyiyiwo me mi le ya. Alors, who can pray the prayer of faith? Who can pray the prayer of faith? Ame ke la te do xɔse ƒe gbe ɖa. Who can pray the prayer of faith is only a believer or someone who is a righteous person. A righteous person can pray a prayer of faith. Ame dzɔdzɔe alo xɔsetɔ la, ye la te do egbe ke woyɔ be xɔse ƒe gbe ɖa. Xɔsetɔ si nye ame dzɔdzɔe, ye doa gbe ɖa le xɔse me. Elabe Mawu ƒe nya ŋɔŋlɔ kɔkɔea gblɔ na mi bena Abraham xɔ Mawu dzi se eye wobui dzɔdzɔenyenye nɛ. Ça veut dire que Abraham crut à Dieu et cela lui a été donné comme justice de Dieu. C'est pas la foi xɔse mais mi temu ate xɔ nu tso Mawu gbɔ le. Eye ta ye Abraham la, obe le eƒe xɔse ta la, leke xɔ Mawu dzi se ta ɖo la, obui ne dzɔdzɔenyenye, obui dzɔdzɔenyenye nɛ. Le Romatɔwo ƒe agbalẽ tame nɛ, kpukpui ame tɔ ye gblɔ nya ma na mi. Eye ne mi xlẽ Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ hã ta wuiatɔ, kpukpui amade hã egblɔe na mi nenema ke. Ke Galatiatɔwo ƒe agbalẽ, Galatians chapter 3, 6-7. Galatiatɔwo ƒe agbalẽ etametɔ, kpukpui amade he ɖe amadrea me. Abe ale si Abraham xɔ Mawu dzi se eye obui dzɔdzɔenyenye nɛ ene. Eya ta mi dze si bena ame siwo tso xɔse me la, woawoe nye Abraham ƒe eviwo. Ame siwo tso xɔse me la, woawoe nye egomekpɔla le Abraham ƒe gbedodoa me. Woawoe nye ame siwo woate do gbe ɖa ne Mawu ye Mawu la se woƒe gbedodo ɖa. Elabe ame dzɔdzɔe ƒe gbedodo ɖa Mawu sena. Mawu mesena nu vɔ̃ la ƒe gbedodo ɖa o. Yohanes ƒe agbalẽ gblɔe na mi nenema be Mawu mesena nu vɔ̃ la ƒe gbedodo ɖa o. Vɔ esena ame dzɔdzɔe ƒe gbedodo ɖa. Eye Biblia dzi bena ame dzɔdzɔe ƒe gbedodo ɖa ke nu sena
la eto wa nu kede ke amekawe nye amesio atem dogbeda eye musala no gbedodo mo eye amesio nye amejojio eye amesio nye amejojio wa la dogbeda ye maula sofe egbedodo na alléluia nous ciel vivinami que miatem adogbeda eye mau ase nami nenyebe miawo sinye yeto miawo kenye khoseto la miawo la tem dogbeda miame si otosi amejoje miame si otosi amejoje la miawo le gbedogeda eye mau la se miape gbedodora o ela bena mau yenye nutefo la mau nye nutefo la et plutôt pas balé eta ame woku kibla vo eto egona mi bena alléluia be maunye enutefo wala celui à qui a été fait la promesse est fidèle amesike dongbuela enye nutefo wala mawe dongbenami e kapi mi etema kpo gomele ngbedodo si omala khose la sunyasi eye khose que la pere mi atemu akede maunti khose la yenye Kristo to alo khose tombe enku ke kwa nu le eme nous que matin pour le entila mola ne khose la siola ala kwele bogbome et ta bible bonde khose gombena le et puis to fa gba ta me we ne kekukui gba to mbana khose nya nu sikan odua mudo sikam po vo adon don pre kakareji nu si o me pona o vo kareji be eli matin ko vo khose la sio khose que la sio la yenabe en coup bogbome to la sosio yetangobe Khosela et toi c'est Christo to un coup bobobeto. Bena Christo to atem dogbeda to khoseme. Eye nugagao la jo. Keye o matem akpolenti la mo vo o akpole bobome ya eye wa donti la le esiamegbe. Novi loloto Seigneur na nyabena Bibla signé mauve enya kenye enya ko kuya la egbola mi be amejoje fe gbedodora nu sena amejoje fe gbedodora nu sena eye o wado amejoje de pepe kenye Kristo toiwa kenye mauviema ye fe gbedodora enu sena eye o wado sike tayo dogbialola ala koi me vava zreka le Yesu Christo fe enkwaji eye ta oleve viere na nyekluobe mi anyabe amesio kata le Christo mala otrozi amejoje eye jojo yima kemi khole maume e mau déclarer mi allo globe miawe trozi yeto e mi tozi va dukola maye musele mianti dogele bena mau khomiso weto elaba eba kure mieta e chofa gbelula mieta eye savo e cho obu cho savo eye oblanu ma voklemi eye owomi amejojio bena magado kumia po nouveau elaba physique cho nouveau kala e vosa sala ka nouveau tamega la fima o que amejojio mi tozu azon le Christo men eye temia tema dogbera eye temia to yo mau le khoseme eye watona mi piam no bi lo to eje mi ase no si ogome yi Bible gbole mi le Yakob agbale me eta ma to kuku yete bele mi vu mi ape nouveau mena mi anonewo ne mi adogbera le mi anonewo tabena mi ape la menace amejoje sike fe gbedodo da sela
alo eƒe gbedodoɖa ke sena ŋu la ewɔa nu geɖe ame dzɔdzɔe ƒe gbedodoɖa koe nu le atɔ ŋusẽ eye wòatɔ wɔ yeƒe dɔ ke ye ta ye wòle gbea do ɖa ɖo eye ta edze be mianye be ame sia ame ke le Kristo me alo ame sia ame ke trɔ zi Kristo tɔ le dzimetɔtrɔ vava me la eye wotsɔ eƒe nu vɔ̃wo kee la abe leke Mawu ƒe nya gblɔe na mi nyo ɖe le Hebritɔwo ƒe agbalẽ me be azɔ la mi trɔ zi ame kɔkɔewo la be Mawu ƒe sia la kple eƒe ɖoɖowo katã wole mía me azɔ eya ta ame ɖeke megatɔ to nɔvia be ne dze si Mawu o elabe si dzedze ma ke le nya me la ege ɖe nye kpli wo me bena wowɔ mi Mawu tɔ Mawuvi Kristo tɔ xɔsetɔ ame dzɔdzɔe nɔvinye ele nya yawo sema ame dzɔdzɔe ƒe egbedodoɖa nu sena nu katã ya ame dzɔdzɔe ƒe gbedodoɖa sena ɖo elabe ekpɔ kaka ɖe dzi le eɖokui me ɖe Mawu dzi be Mawu tsɔ eƒe nu vɔ̃wo kee vɔ azɔ etrɔ zi ame dzɔdzɔe menye le yetɔ ƒe dɔwɔwɔ me o ke bo le Mawu ŋutɔ ƒe dɔ si ke wɔ ɖe nye kpli wo ta la ye me ye etrɔ zi ame dzɔdzɔe le elabe Mawue tsɔ amegbetɔwo katã tu ɖe nu vɔ̃ me be yeave mía nu ne míadze si be ye tɔ na mi elabe mía ŋutɔ mi matɔ ɖe mía ɖokui le nu vɔ̃a me o eye ke Mawu ɖe mi le me la etsɔ mi tsɔ wɔ etɔ kom bena azɔ wa afi si ke wosa vɔ ɖe enu vɔ̃ ta le vɔ la vɔsa ɖe enu vɔ̃ ta megale afi ma o eye ta gbɔ be ye ŋlɔ be míaƒe nu vɔ̃wo ɖe keŋ eye tutu wo ɖa nenema ye mi trɔ zu ame mawo mi trɔ zu azɔ be mianɔ agbe na Kristo le dzadzenyenye nuteƒewɔwɔ agbenyuinɔnɔ anukuaɖitoto nɔvi lɔlɔ kple davi lɔlɔ na tsi ɖe mia me mi megakpɔ be egbe xixea me leke wotsaka ɖo eye amewo le ame blem ɖe woƒe gomegawo ta eye wole mia kplɔm to toƒe ke womato o la meɖe kuku na mi xɔsetɔa ye nye ame dzɔdzɔe ke tɔm do agbe ɖa eye gbedodoɖa la ŋusẽ le gbedodoɖa ma me eye wòwɔa nu ke gbɔ do ɖa bena wɔ hallelujah. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Ame dzɔdzɔe ƒe gbedodoɖa ye nu sena eye wòwɔa eƒe dɔ. Ame dzɔdzɔe ƒe gbedodoɖa enye gbedodoɖa si ke ŋusẽ eye wòwɔa dɔ. Ŋusẽ le ame dzɔdzɔe ƒe gbedodoɖa me. There is a power in the prayer of a righteous person. When you are righteous, you have assurance, you have a faith, you trust God fully. Then when you pray with confidence, you pray with a power, with authority, and then through that powerful prayer, you can receive a lot of things from God. Because God only hears those who are righteous. But God doesn't hear the sinners. That's why, knowing this, God has come to us on earth by making himself as a son of God, making himself as a human being, to know the importance of we who are in flesh. God is a spirit, but when he came to us, he changed his spiritual life to a channel or a flesh, that he may be also among us, that he may know us more, and know our weakness, and know our things that we do, that he may bring us to himself
by shedding his own blood for our sins. Hallelujah. Mawuyala nenema olema. Bedodora amejojo fe bedodora ewa nu kede musele amejojo fe bedodora me. Eye okpoa eme fava. Matthieu fait agbale tabla for ke ku kwibla for fele popo na bibele. Eye nu si ke mi abia le bedodora me la pre khosela mi khosebe esumiasi eye wasumiasi ha amejojo fe bedodora ma edu agbara le musema eye khosebe na nu si ke fe bedodora bia maula mau akoinai eye wa vamene nenema. Alléluia. Amejojo toko enye bena bedodora si nu sena le tenono se siècle maufe asinu pokome amesikenye amejojo ne le bedonda musefe gbe ke dorala ke anote se sie ela be ekale mauji be yemale nu fon gbalo yemale nya glon gbalo ye fe nya male yide ya male dodo gbalo ke ele yide maufe tuman zreka eye mawa de po khona asinida e wa khona o le Yesu Christo fe nkwaji no vie e je mi anya nu sia o mawunto e wo na mi afa aba na mi ne ye ba wo anya mejojo anya Christo to a ke na nya be mawunto ele wo aba o gana ne edo alea be dogberako apoto Yesu adagbele unchio le kose ke la siota la mejojo ke nyeta. Amen. Amen. Yesu togo amekede o iyo gbolobe wo kose de o cho na yapeme cho waba na yapeme wo kose de o joyi wo kose de o joyi. Yesu me bia me ke se ko be e nouveau ka wo afi e nouveau le ti o bu nouveau me na tutugba ne ma to bele ta yi onu ponu ya onejo. Yesu me bu na America ne ko la be echo ki kan fa gba ke ye nouveau gba to de lo ko yivo ye to ani kwa ye ma ye lo wo no binya e ta mo se ha gona eduko ke ye sa be duko be na mi gavo o Christo tomodo la gavo mi note se sieko e mi akpo alesi apeto mau le hoho ganami egbe yara ela bena Egypte tosi o po mi lela mi maga madidu mi maga po ko mi maga po akpo gbede o apeto mau unto awo ava nami le ke mi aula mi ato di poko maunto e wona afanami maunto ye wona ya fa afanami ye wona fare ni anu. Alléluia. Et attendez nye Christo to anya mejojo la po mo pasi n'oubli bo ala wa banao ala du jinao le mo katame e wa khonao ala be ye khona me to va fala e ya ka ko khona nami e la ko ko do ajinami no vinye mele agbenya tonao bena mia ko mia to bedal ka popo yame alebe nugbelodo de siade ke okolembe mi omi ga yobe nugbelodo la o kata on chiakpoji no siak nu ke eketo alo futo alo busuto amegbelao ntaselo oduade amejojomula ne oduila gobe majejio la bene ma gulema be wa we kakea majejio. Alléluia. Minya le dodo fagbale eta blavovo ade beaucoup blavovo adre egbo na mi beleko egbo na mi beli amesi le wedemla eyanto la gade wesike demula agade piame amesi kele wedemla agade piame amesi kele dodemla ele dode na edokuye ela ba wu amekokoi amejoje kenye mafame
ke nye mawu ƒe dukɔ la mawu ŋutɔ ye wɔna míaƒe aʋawo na mí. Mawu ŋutɔ ye wɔna míaƒe aʋawo na mí. Mawu awɔ aʋawo na wo. Ne dɔléle nye nu si ke nye aʋawo ho ɖe agbe ŋutia, Mawu awɔ aʋa kple dɔléle na wo. Eye wòaɖu dɔléle le sia ɖeke le tsakatsaka do na wo lãme. Eye nenye be futɔ alo ketɔ alo vɔɖitɔ ɖe ele agbe yome tima, eye wòle eʋe ɖe na wo be nage dze ʋea mea, ye wòle ʋe ɖe na wo be nage dze ʋea mea, gbɔ be mage dze me o. Woawo ŋutɔ ke ɖe ʋea la, woawo ŋutɔ wona ge dze me. Elabe wogblɔ be ame si ke le kpe mi la, ye dzi kpea la trɔ va dze. Ekpea la dze ta ne wo ketɔwo, wo futɔwo. Adze ta ne ame baɖawo, vɔɖitɔwo, ŋutasẽlawo, enugblẽlawo, ko tia ame dzɔdzɔwo yome. Nu siwo ɖo la atrɔ va dze ta dzi na wo ŋutɔ. Le Esta ƒe agbalẽ eta amademe kpukpu woetɔ gblɔ be ɖeke o. Esi ke ye Haman gblɔ nya siwo katã na esrɔ̃a kple yeƒe xɔlɔ̃vɔ la, esrɔ̃a ɖo ŋu nɛ bena nenye be Yuda vi ma yome ya be ati koko la, ke nanya be ele to yi ge la gato eto le dzi ke. Elabe ame si ke wònye na Mawu la, mate ŋu tsitre ɖe ŋuti o. Ame tɔxɛ ye mi nye na Mawu. Ame sia ame alo gbɔgbɔ ɖe kpekpe ke abe atsitre ɖe wo, ke nye ame dzɔdzɔ le Kristo me, ke nye Mawu tɔ be atsitre wo agbe ŋuti la, nu si ke ƒe tsitre tsi la, tsitre tsi la trɔ kpe ye ŋutɔ le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Medo gbe ɖa ɖe ta gaƒoƒo ya me nɔvinye be nu sia nu ke la nɔ ƒomewo ɖe me, ke la nye subɔsubɔ baɖabaɖa, ke wònye gbedeƒoƒo gbɔgbɔwo, ke wònye gbɔgbɔ makɔmakɔwo, Satana ƒe dɔlawo ƒe nuwɔnawo katã, ke wole atsitre ɖe wo ame dzɔdzɔe ɖe ƒe agbe ŋuti le afi ɖea, medo gbe ɖa le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Mekɔ asi ve ɖe dzi, medo gbe ɖa le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me ɖe ta o, bena efutɔ, ketɔ, busutɔ ɖe kpekpe ke le atsitre ɖe agbe ŋuti le afi ɖe kpekpe le xexea ƒe kɔna ɖe kpekpe dzi la, edo si ke futɔwo ɖe, eʋe siwo ɖe la, woaŋutɔwoe le age ɖe me, woaŋutɔwoe le age ɖe me, woaŋutɔwoe le age ɖe me, woaŋutɔwoe le age ɖe ʋea me, woaŋutɔwoe le age ɖe dokewo ɖe me. Eye ati sia ati siwo kpa, evɔ sia vɔ siwo ɖo la, woaŋutɔ dzi ke wòatrɔ ɖo. Eye kpe si ke mli wo le la, ekpe la trɔ dze ta dzi na wo ŋutɔ le Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Ye mele gblɔm le na wo. Elabe Mawu nye la, enye Mawu ke wɔa nu ɖe ye teƒe, nuteƒe wòle enye, yeƒe nyawo le me, eye wɔ nu la, ame aɖeke matrɔe o. Donc yi ma to nɔ be gbe si mi do la fifia, medi be ne ŋutɔ la gadoe ɖa le aƒe me, ŋutɔ la doe ɖa le afi si ke nele, ne nagbɔ na Aƒetɔ be ɖi. Nu sia nu si ke le yeƒe agbe yome tim, evɔ yo, busu yo, famili alo ƒome ƒe gbɔgbɔ ɖe yo la, Aƒetɔ ne wɔ aʋa kple wo katã na yi. Mose gblɔ na dukɔa be ɖi, wokpɔa, efutɔ siwo le yewome ti la, madidi wo megakpɔ o. Mawu dza wɔ aʋa na wo. Ebe aʋa la menye yewo tɔ be Mawu to le aʋa wɔ ge na yewo. Mawue wɔ aʋa ne eƒe dukɔ. Mawue wɔ aʋa ne eƒe esubɔlawo. Mawu la wɔ aʋa na wo. Mawu la ɖu aʋa dzi na wo. Aʋa ɖe kpekpe ko kpe kudo la, o, matsie me o. Matsie me nɔvinye, matsie me o. Woaɖe wo le me. Aƒetɔ Mawu Ŋusẽkatãtɔ la ɖe wo le me. Ela ɖe wo le me kokoko. Eye wòana wo dziɖuɖu kpɔkpɔ. Nɔvinye, medi mato nɔ be kɔsiɖa ya me. Alo wetri yawo me mi le ava yi ɖe ƒea ƒe nuwɔa, gbedodoɖa ƒe wetrie, eye gbedodoɖa ƒe nufiafiawo le ɖe dzi ko mianɔ. Ye mianɔ gbedodoɖa le tu. Mianɔ katsatame kple miaƒe subɔla. Yesu nyo woyra Mawu lolo. Avuadziɖula le Kristo Yesu me tso True Forgiveness Mission ƒe ha la me le Australia ƒe anyigba dzi. Ke woyra mi keŋ be mianɔ du nɔm, eye mia katã mianɔ egbe dom ɖa. Gbedodoɖa hiã na mi, ame dzɔdzɔ la, woƒe gbedodoɖa nu sena, eye nu geɖe dzɔna to na me le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Mawu ne yra mi. Miaɖo ŋku dzi bena esi ke Haman matina Mardoxea,
wole mɔ kpɔm bena Yudatɔwo atsrɔ̃ eye Yudatɔwo ƒe futɔwo le mɔ kpɔm be Yudatɔwo le atsrɔ̃ wo gake wobe nya la trɔ ɖe bubu ke mekawo tsrɔ̃ Haman kple eƒe eɣadolawo kple woƒe ƒomea ke woɖo nugbea la woantɔ yi dzi nugbea yi elabe meyɔ woaƒe nugbe be nugbeɖoɖo o eye ŋdeke medzi aŋɔ na mi tso ayi godo o elabe Mawue dzi aŋɔ na mi ya Mawue mi vɔna Mawue mi vɔna Alléluia Mawu ɖeka mi vɔna Aƒetɔ Yesu ɖeka mi vɔna elabe ye nye ŋusẽkatãtɔa Mawu ne yra o be ese nya yawo eya tɔ nenye le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me woyra ke miagblɔ be miaganɔ edonɔ zã ɖe ya le Yesu ƒe ŋkɔ me Amen.